Baris kelima, tengah kepebaris oleh para malaikat. Tengah takalan azim menimpa baris yang kelima. Perdengu, ulai uyub, gaki ulangit. Dalam kemaluan mereka darah ngenanuh hidup yang cukup kep. Pesalah hidupnya. Perti orang mezina. Orang mezina menyahana ketaubat laju 5 buah musibah menimpa dalam sebuah hadis itu. Musibah yang pertama, orang mezina menyahana ketaubat. Rezeki han mudah li yang halia sabi yang haram. Musibah yang kedua, umur orang mezina gekoh. Catah udip mesti leh pelotun tu uke. Gekoh 15 tinggal 15 tahun. Musibah orang mezina menyahana ketaubat laju apa tunggu? Terhapus amal selama 40 tahun dalam 3 zina. Musibah orang mezina selanjutnya, iaitu wati mati ke mampung-ampung roh antara langit dengan bumi. Hana 42 roh. Musibah orang mezina yang terakhir, wati kebangkit urul dawa. Ulai uyub gaki ulangit dalam kemaluan mereka darah ngenanuh hidup. Maka bet sagai-sagai tepeh dengan zina. Itu yang kelima. Yang keenam, oh takalan ke pubarih, terkejut wati tahu, pakan perutnya besar lagi gunung. Lamprut limpun kala tengah paju hasau perut. Mesir tanya katruk kudih u kota biren tajak perut mentai gampung ina muhu raya tat perut. Pesalah hidupnya. Nyan perti orang yang hantom pernah buh zakat. Hak go bahar tatanya na gepajuh gerau ge hana ge bagi. Nyan zakat yang gepajuh nyan limpun kala lam perut ipaju hasau perut. Raya tat perut urang du mati perut nyai gidang-gidang. Gayang beraya perut urang beok tapi perut beraya. Gara-gara hana buh zakat, baik zakat mu'u, zakat mekat dan lain sebagainya. Baris ketujuh, la ilah mutatkalan mutah darah mutah nanoh. Uak mutah darah hidibit. Uak mutah nanoh hidibit. Pesalah hidupnya. Perti orang mesulit. Pengegap. Ladom orang wap sulit gara-gara ngan telepon. Partner ibiran yang bak muwe sehat. Padahal ke ibiran je samping rumah kedua. Pakan sulit utang dum. Ladom sulitnya SMS. Lawitnya sulit bak Facebook. Berita hawak ban tapei. Tanya dia tapei tak pengegap. Mesti tak pegah tutup pulan kaputuh meninggal urang sekian mesti ke. Dia tapei gop ibagi urung po sulit katengun. Sulit nya bagi-bagi le gop. Bek mu sulit, siga tam sulit, timoh sulit la ilm. Nya pegah contoh yo. Sidro urang gejak rumah tanya. Gejak setet tanya. Tanya bunon na tawasir bana karena ni isetet tanya. Hai mak ho ni ja na balon na be nu ke balon na lon sidro i rumah. Hai be gejak. Ujak urang meninggal dai tanom ke. Padahal tajak urang kawin. Be setet. Nyan supaya be sulit mono menyebut tu jak ba urang kawin, ne pegah ba urang meninggal terus ba kuburan ne dang sean. Nya hana sulit le. Nyo hana langsung ku dia bawa urang kawin. Hamnya mak amnya kawin. Hana amnya urang meninggal tanam baik ikut. Kaduk rumah handang beh. Enggak malung hang ku je ketot mak. Yo ku tanam. Hana trip baknyan lepas tanyo truk jamai. Mi pengut truk jamai le anak tayo. Ho mak kena ho ayah tu. Kan lepas kena nu kampung belah nan bekeun kerja bawa urang meninggal. Tinggal urang nyan sang hana daerahnya orang meninggal so meninggal. Angkang kamu gah pak orangnya orang meninggal. Lu dah kepikir-pikir oh banglah EU nya yang berat sakit. Kamu gah banglah EU kamu meninggal. Gara-gara tanya pengut anak tanya pengut gop lau berai auri pengut. Diganyan ke bedah ke wa keduk pak orang kopi ke tanya mak gop hai ku dengar-dengar banglah EU kamu meninggal. Aku dengar ganyan berat sakit. Tengah-tengah pegah kau lewat tengah puau. Kau bang dolah kau dep lah baik. Ya ni timoh sulit oleh ilmu dum. Maka berhati-hati lidah memang hana tuliung tapi tak letat urang sinan binasa. Jaga lidah urolodo mutah darah mutah nano disebabkan dusta. Baris ke-8 yang gawat lo. Tengah ke baris tiba-tiba muka hitam maju. Mata ganyan biru lagi ni mata barat. Muhom suum lagi kena capli. Hai gedun putih tat. Pesalah hidupnya. Nyan perti orang yang peklik
Pumo anak yatim lam kampung. Kiban mo pom nunggu sanggup gebantu wate uroma megang mesi kilo si hanggebi mak ikli iroi kalenggo pajuh sia. Tapi alhamdulillah saknyo kali luntuan kalen nyo maulid menteng lagi an pulau wate uroraya luar biasa nu bantu yatim. Faedah ta bantu yatim. Wateli tajuk sedekah na tausap ule kanya. Na tausap na kan sejumlah yang na icung ule anak yatim ampun dosa urang usapnya. Mesti anak yatim na sejuta sejuta dosa dulu. Seribe seribe dosa orang yang rahup ampun. Maka ji watin nabi sedekah kana yatim narahu ule siga. Man menyani yatim botak tu. Asai kamu ya heu kayak cukup getak kalau wadik yan. Peke ampun dosa ampun cik karena watin teraba kena menggereng-gereng lampori-pori ule kena cio. Ya saban cik. Malawetnya rame haurung bantuan yatim rame tak tat. Pakan man yatim dari dah mandang. Nyampe lekan urang lain lon pi kutim. Hakan tim ngan ma ai tim bantu. Amenya tarima rame urang bantu mai hana dari gagana so bantu be pandang menan. So mentang anak yatim yang membutuhkan harta dari katanya tabibi. Jihana pai pegahai ana urang si agam milih bantu. Menyahan tim bantu sehingga ru imata urau ludaw mohom muka dan hitam mata gebiru lagi kenang capli mohom di ketimbangan bare kesikuriang ya gawalom tengah gedang teset lidah ke mang bibi red bibi ha udada dua bah bibi nyoh udada red mu pepeh bekle maina urang idonya bibi dua bah ke mang ro udada. Ada buka apa ke mana? Bagaimana kalau hampah le kaya? Uroldo bibi kumang. Igo ganyan kan lagi igo pampir itu biat metariang. Buta banduan anu mata andegu. Ia tu hule mulungke lagi ge lungke aku buga. Ilikot de kalang kai tu biat kotoran cukup kem. Hai tungku berat tak lagu apa salah. Salah hidonya nyan perti urang mabuk. Mabuk dengan minuman keras. Mabuk ngan ganja, mabuk ngan sabe. Malawetnya ngan minuman keras hanali. Ngan ganja ka kurang. Gawat jamunnya ngan sabe. Sabu-sabu. Ubeo ipublo le mortoribe. Urang punya ka kenang sabe, ka kecanduan sabe. Kamu darah gapa? Hai boleh yan. Bak suruh hana peng icu atagop takut ipo. Puci buat ni. Bola lampunya ipih. Ni pernah ipegah li polisi. Bolanya dongkul heboh ipih. Kaget halo cok silang. Silang. Puduk lam bola lampu isak laidong. Itamong bola lampu. Lagai langit dengai. Padahal pandai langit ke bawah WC doa. Bola lampu menurut ilmu medis 500,000 sel urat saraf putuh siga hisap. Putuh saraf pungoy. Hana bola lampu ipegah lam le polisi peluk susu yan ipasolim jak kami ngilayu tu keng kamasa silang tarik dung ati kau yang pegah apa kira bom gau buau bijak dah apa deh pakai ni ketabrak pengo ka hana lim jak kami tangki minyak bensin bisa mabuk je dari bensin munan baik dong ikut gempa, panik gempa, kangkah lenga pada dari bensin. Hana bensin, sikin dengan keruk janggut, disi urat sampai di piap darah. Darah dasar dari sabe tetap cit mabuk. Di kampung paluhnya, punya generasi yang ubuk-ubuknya, tak biarkan mabuk, hana tak jaga, hana tajuk lam dayah, ngimu pom, mengganto generasi dengan bahaya. Bahaya mengganto generasi 20 tahun yang akan datang tanya kalam kubu bedah generasi mabuk ni cipiki lang kampungnya mabuk mandum tabuh ke kecil mabuk pak kecil dia kerja ke tahu ya itanya hom ya kecil anak tahu ja ni grup lan luang tega ke pak kecil tungkui mum mabuk karena generasi mabuk anak muda jelah mabuk urang tua mabuk agam ngenang man punya mabuk mandum semayang tarawih Gekele dengkui mum saudara lun supaya ngan mangan dah semayang tarawih tapi nyo sabang mangap lai ule tu. Nyani yakin lun tuan semayang tarawih kan 200 rakaat. Kau timu mendum idang. Pakan pengaruh ma
Orang mabuk dengan minuman keras, mabuk dengan ganja, mabuk dengan sabe, amanya hana getobat bagah-bagah ini hidupnya. Uroludawa, kemang bibir udada. Igawa mutari yang lagi gawa pampir, buta mata, timoh lungke, itu bir kotoran ralikut. Nyan barih ke si kuring, barih ke si pleu. Leboti yang kara ke syafaan ini. Barih ke si pleu. Waktu takalan orang ke pubarih di ketimbangan dalam keadaan lidah agak diset panjang jual lidah. Karena gunting hana musuh mepi roh koroi. Trap liko. Ngup le tibilam. Trap liko. Ngup le tibilam. Pu salah hidupnya nyan perti orang yang meupat, orang memfitnah, orang meribah. Menya fitnah mono mak ya kun fitnah. Hana dengar ya. Yang gekun fitnah atahana tapuna-puna yang fitnah gekun. Menya gekun gibah beda beok dengan fitnah. Yang gekun gibah ata yang kana bak gopnya ndak begah. Ati takun memang na. Menya fitnah atahana tapuna-puna. Gibah na. Mesti contoh. Lewat sira urang berjalan kebetulan panjang pijut lipih tak kucukai dengan ka ublit lewat. Di bentuk ublit na bak tubuh kanyan. Yang kebunan riba. Menyahana getobat kayak laki maah ural duduk terset lidah orang yang kunyong. Maka bet sagai-sagai mu'upat dan meribah. Yang ke sebelah. Barih ke sebelah waktu ke pubarih di ketimbangan dalam keadaan pedunggu. Tenggorokan takua gekoh. Tren gedari mentuntung oleh menandarah dumru. Tengah gedangan. Pesalah hidupnya. Nyan perti mak ngan ayah yang membiarkan anaknya di dalam kemaksiatan. Lagi haba bunuh cit icok ike mata dan ada kenapa. Salah saboh maksiat yang terbiarkan ditengok ya. 5. Anu isuk baca ketat arat padat bulat so yang kalian misal menyungkat hana gedam. Lawitnya ka kurang BO jamun cit luar biasa awak su. Bahkan dalam masjid ijit temung. Pernah lun temung dalam masjidnya. Pahtru itun motor ban 7 ketat. Ukuran ketat ati langkah ati ja icindot. Hanji langkah harat halu mana ja. Hanji ibut langkah luah. Arat luah. Kamu metron ya semayang cik lagi yang pakaian. Ya tanya mbak tanya tungku lo. Pak Tungku maaf numpang nanya Pak Tungku tempat uduknya mana? Iro pailhab lawisi ke demang lawisi. Bungeh dah sebab pintu masjid am tulisan kawasan berbusana muslim atau muslimah. Memang uleh tutup biji. Tapi rayu membungkuh. Lih tung wudu yang ke baik dalam masjid. Bak kaki ringun pun malaikat sari kedang pegekun syakawah celakakah. Terus dalam masjid pakai lukum ka tutup sealah aurat karena lukum. Semayang lihnya baru mendoa. Ya Allah, ya ilahi, ya Rabbi Nabi, ya Allah baju bala la Fatihah. Pajan getung doa awak su baca ketat. Mak netha mak menyena tapi lu yakin hanali. Hana kai kampungnya le kan? Hana kan? Yang gekun ketat kan muri postur tubuh hati geso. Walau kan baje kan luweli kan bajeli. Ada baje daster bila membung bentuk tubuh saban sih. Nesuk beger bersopan. Menyana nekun mano. Om ja ne kata, ja sama om ja upekan saan ayah. Luar doa suwat. Lunaya masa ya Yusuf adik hek main tabungan mau kulam lalu ketat masa ayah Yusuf. Kasuat penghan. Baik aku mele-mele lu ngau kampung kah. Nyan pakaian kasu muri postur tubuh kata bagok. Ja suwat. Lu ayah. Hai. Pak baca daster mah kedeng home pakai. Hana ayah yang ke mana tu? Atau perumah gesok bejik luar atau pakaian ketat. Lakolah. Yang ke ya sama dia bang. Luar ke suat. Yang hang kasut okey kan ngan. Kusok ro kata ku jak ke berjalan no. Hana ke kule tunggu bahkan ke belau. Nyo ke mangayah nyo ke yang bubian dalam keadaan maksiat sabe. Antum pernah ke pegah wati mentenggat rukuang ke. Tapi urol do gekoh.
mereh-reh darah haru gedeng di padang mahsyar. Gara-gara gepu biyu anu babut maksiat. Mudah-mudahan anak tanya. Baris ke-12 yang terakhir. Tengah gepu baris le malaikat di padang mahsyar dalam keadaan muka bersinar lagi bulan purnama, punguh cahaya. Tahu malaikat, hai. Awak pani lagak-lagak tan mukai. Kesol malaikat anu, awak gampung paluh, gampung gelempang mujim-jim. Awaknya, iya. Nanda ibadat awaknya itunya. Oh, ukuran ibadat. Awak gampung paluhnya jamun. Mujanjan ge heuy bak min haija acid. Mujanjan anak tabi-tabi. Tedang urang mencahaya wajah. Apa sebab masa dunia nyo keperti yang taat ke Allah, yang pubut suruh pujuh tegah, yang larang Allah hana ge kerja. Tudong musyahaya wajah santai mentang. Nyan ke bawahnya tengah tadeng-deng. Nabi kanai bawah harah. Tengah tadeng-deng hana trip anyan su tadenga segau berayai mutu. Tum. Pesu. Berutuh sabah kotak, sabah tong lang kitab wadi ketulih. Dalam tongyan cukup raya tong ngendonyanyo raya tongyan. Buku amalan tanyo do malam tongan itu biar tu ipa menuju ba arah tanyo masing-masing. Oh, ipa urang mate katrok buku kecak aju. Sap getarik buku. Roh mumat nganjaraunen. Alhamdulillah ya Allah. Leun merempak buku nganjaraunen. Nyan urang yang hana dosa nganjaraunen roh mumat. Si rotu atipa buku gecok nganjaraunen hantrok-trok. Ha kapu jo ha. Hantrok-trok. Hana terasa jarawi lagi urang tolak. Sap mumat. Pemukun aduhai. Celaka diriku urang dosa. Si rotu iputa-puta buku ge. Gedman ngonen hantro, gelhuak ngawi hantro, ya hau likot idang buku. Ate ke puta kadeh kai idang likot lah. Oh ludo jarawi lagi urang culok lam dada ge. Plup tumbuh hitamang belah no beladi. Gemat buku ra likot gesuak ra dada. Nyan perti kafe Bandung. Yang kekana buku? Nyan baca tu ladong kot senang pakan ponten gak-gatan. Sembayang sekurang. Ya, nau sembayang roh. Puasa sekurang alhamdulillah. Jak utano suci sekurang alhamdulillah. Jak buat sekurang alhamdulillah. Dengar ceramah 7. Oh awai tak kuwa. Nyoh kuwa ile nyoh miah nak doa doa. Ngai tulis sekurang. Atek dakalan sekurang madum senang ati itu. Giliran orang mendosa susah ke beo. Cuba manok kom lege oh ma. Pajang ku cuba. Meramah hinang janda 18 ke ala ma mutulih nan meramah hudu. Uyupnya mutulih lam cuo itik panggang di menasah pajuh rame-rame culok ngong kicap ataku bayar rumah pi ketulih ci ne. Dengki khianat poh sumumpoh dendam bandum lengkap ketulih. Sabah tu imbang wate ke baca. Sembayangna cuma cuo pina. Puasana poh gopina. Jau danau suci na pengut gopina. Sama. Naget na bro. Nyan tengah tak baca-baca nyan ke. Bak wate nyan gehoi dik siraro untuk getimang. Yang bagah gehoi kan. Nyan nama-nama lagi nama Nabi nyan bagah gehoi. Natrip kadang lauro tarik. Mesti lagi contoh. Abdullah. Ibrahim. Ismail. Fatimah. Aisyah, Ramlah, Kamarudin Putih, natrip. Tapi ban gecok nan wate ge ule malaikat agak susah ke baca bang. Doyok bin Sibin, Allah, doyok nan. Sicok nan lain. Datuk Maringgi, hai nan. Gepeduk ile mana ge yang gak ge ile. Lungkoh beo be. Makaji wate nubuh nan nanu beget mak. Karena nama gebegah li Nabi al-ismud doa nama itu do nyen begah beuh nan kadang teu na rezeki ke lom. Tacok contoh ba ayah tanyo jamun wati lahi tanyo subuh lahi ban subuh geplung udayah ba abu alakenan. Geplung goi tangin ni tangin yang gra a green munjanjan weuh teu. Pakan itangin katruk rumah abu ranti mentai rumah ke tengai. Mau kah na ranti go hoka. Tegak tak wing. Teruk gede kotok i pintu. Assalamualaikum Abu.
Buka pintu. Waalaikumsalam warahmatullah. Piu. Get Abu. Punah Abu lung katrok jami ya saya Abu. Jami sinyak lah ya. Nya Abu. Nuk phone nak agam lo. Tamu dalam. Get. Pubut man lahir anak tajak balut. Abu Bohnan zabau kana lun begat bujek kana yang saleh. Oh menan nya. Kalih na tung wudu. Hana biasa Abu. Banyak tung wudu leh. Leh ke tung wudu tingan ayah tanya jamun. Nyo ka pasti ke jubut, nyo menya hanjuk ko baca ka mati ko. Kalih tung wudu ka Abu. Cok Quran. Ya Quran. Buka Abu be bak tengah ba hanjir ku. Bak phone pani bak tengah. Putra Abu langgun surat Fatihah baca. Get Abu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hop. Pakan stop Abu. Kaji ainan mandang. Salah Abu. Kan. Alhamdulillah lillah. Ya Abu. Tarik lillahnya. Kepu Abu? Ke nama anak kata. Abu. Jiat boh anak lillah. Baik membantah dengan ilih. Lillah nama Allah kan? Ya Abu. Allah. Urau ketujuh. Lih ni cukup untuk. Ni tamah bacu lidah nara likut. Abdu pupok dengan nama Allah. Jadilah Abdul. Kata boh. Geperhatikan Abdullah Wati Raya. Betul-betul terbawa dengan nama. Hamba Allah. Betul-betul saleh. Siton kemudian kalah helam. Sebab orang zaman kan hanangan petun. Siton sabah. Gue kita ngelam in green hana ketemu rem pintu rumah abu tangin ni temu dalam. Gekel abu kakak pupok pintu. Kema abu nari. Pupok kena alam. Abu amitanan sinya kalah helam. Oma suburtan. Ya abu. Pupuk pun kena Orea Abu. Bodoh aja bu. Broje sang ba alhamdulillahnya. Iya Abu. Ukenyan baca aja. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman. Tarik sabah. Urut 7 lini cukup. Ni tamah Abdul lidrone. Abdurrah. Karo Abu. Siton kemudian kalah hilam. Nyah nak truk rumah hiluar kagoi. Abu kalah hilam bah. Gekel Abu Omar rezeki raya. Hana rezeki Abu agam mandum jilamnya tebit. Tak mau dalam yang mitanan butuh ya Abu. Borojeh Ar-Rahmannya nya Abu. Ukenya naju. Maliki yaumiddin. Malik. Urut 7 le ne cukup ne tamah Abdul Malik. Kan cukup lagakna ne. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Malik. Nyan baik lekan urol do malaikat susah bagai idonya mentah mudah wati dah heu. Pulam sapat idu enan Abdullah, Abdurrahman, Abdul Malik. Hana heu diroro yan. 3 heu takai. Kiban dah heu Al-Fatihah wa. Ibu dah Fatihah he wa romo. Itayang le ado pakan bang Fatihah ge nan lam Fatihah ge jo bom-bom dah. Ya nubuh nan anu bugat nya bagah ge heu urol do. Be ino kukura-kura tabuhnan meimat tu. Cepo sonan anak pertama Tunku Nelson. Anak kedua Jackson. Anak Kelekson nubu. Musabo anak pahnan. Nubuhnan beget. Kawo bapakok. Tengah-tengah tadang gehoi Pulan bin Pulin. Wati gehoi nan yan. Orang hana mejak-jak pakan karena nan le yang sama. Am cukai-cukai. Kah ke? Kon panelun. Ka uga hilam. Pulan bin Pulin. Ka ukang ka. Be gabu kan lun gohoi. Ka uga hilam. Pulan bin Pulin yang tinggal di kampung Gelempang Mujim-jim. Ka ukang ka. Oh nya mana nak gohoi nang kampung. Bedah jak de terorong. Rupanya truk ke malaikat. Truk ke malaikat gelak kereta amalan. Amalan gad nyempat malaikat. Amalan bro nyempat malaikat. Tak tonton kero tu wate ketimang urol do. Tak uho singin.
kebetulan agak mereng ui ya bacud. Pakai le amal kejahatan. Nyan bawa tenyan tanyo temakut mukat iya tu. Lam tengah-tengah ya hemat mutuah. Nabi di bawah aras. Ummati ta'ali. Ta'ali. Kuno tajak mangat lembi bantuan bacud. Talakai izin bak malaikat tajak uke Nabi dengan imataru. Terus uke Nabi tak pegah. Ya Rasul. Ya Rasul. Kita yang le Nabi pakon. Ya Rasul. Lun ka singit. Nah berat singit. Ay berat hana harap mentumpuk uyum. Nabi be bantuan syafaat kelut. Nabi ketanyang. Buka. Urangnya kalun bantu kata balikan kata umat lun umat go pilun bantu. Jawab berjujur jamun berojih wati udip idunya pernah kata cinta dan sayang kulun. Pernah ya Rasul. Kiban cara tak sayang cinta tu kulun lewat maulid. Nada kanuri maulid. Mahana ya Rasul. Bagi banjir. Sebab meno awaknya hana pre-pre ku muka. Ikan nuri ju kero sebab awaknya napeng pegawai. Long ku pre pada iblang ya Rasul katilak ke hana kanduri. Man cara lain hana. Nah ya Rasul, cara apa? Lun muslawud ke dona ya Rasul. Nah tam selawud. Nah ya Rasul pajan. Wati-wati na dakwah ya Rasul. Ibu dah awaknya, kuno ibu dah kamu, ibu muslawud. Nah tasawud. Omah le kudang tok tanya nak tengah kulit. Kejut bunuh le ya hanam tu. Tengah-tengah ketanyang ibu dah selawud mak ubina selawud ya itasiba Nabi. Ya Rasul, ya. Kamonyo ganyan baca jamun. Kibai baca, ibaca yule selawat ramai-ramai. Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya man lahul jahu indallah Innal musiina qad ja'u li zambi astaghfirunallah. Ya Rasul, nyo keganyan yang baca. Oh, hana trip baknyan Nabi geplah serban ba ule ni sabah riwayat. Gejuk ba jarotannya wa geyuba kedih batimbangan. Sabor riwayat tu Nabi budah jak langsung geplah serban ba ule geti ateh timbangan unun. Gehon timbangan unun kasingek rawi. Wate kasingek raut unun ka te kem de kasenang. Di malaikat ukerling bek de geruhung bom ya nak bantu habis kata orang. Weh jung timanggo. Weh sabah rombongan. Lungkoh lebeu. Supaya ngap merumpok syafaah Nabi udip idunya mak bertatim salah sabuh cara cinta ke Nabi meselawat. Leh tak semayang na tam selawat hai mak mentua hati tiak buat pina tam selawat. Sanyo pina tersebut selawat. Mak faedah selawat yang pertama siga tam selawat gebalah li Allah 10 ge kurang yang selawat. Siga tam selawat hai mak mudah rezeki nabi Allah faedah selawat. Faedah selawat uralodo wati tutu neraka ente akalun pegah lagi kilat menyambar 3 lep taman syurga wap selawat. Faedah selawat gebi syafaah Nabi uralodo lebih dro nama wati nama ayun nama selawat. Anan dengar ya. Ai kono na eun. Kono na eun. Wati nama ayun lawainya ayun jaro ayun lasrik. Ana yakin boleh. Ayo lesrik ha. Na lesrik na jaro kayo. Ay mak jino kaserba lesrik walau nge lesrik tapi nemu madro na beu. Nge kirana pahala. Wate lawinyo ta rata rumah lesrik. Urina hana hek lebu lawinyo hana kerja le nge lesrik mandum. Magun pakai yong ma habis yong ma itu bi yong du. Olian lomak pi hasam nge blender. Mak tanya berjih ngan jaro gepeh itu biat tenaga ui gepeh otomat tego tahu kai tem nyajak au ku mandum oh watre ui itu biat tenaga tak semurah lawetnya bak laundry atau ngamesin kah ngelesrik wau tu lebih senang dalam damu udip hana pakai bedah ya tagun bu nedu atuh
Bukan kursi yang mewah ni duduk kero Raymond bayar ro. Ni tengok ada umpang bereh gerok-gerok umpang bereh. Ipasau kero ai bereh la umpang. Mudah pakai listrik. Jamun gemita pahala orang nian mak kerja ron pahalanya kalau pegah je ente. Walau dia ayun listrik neduk ne mezikir ne meslawat ngat na syafaat nabi. Menyadron yang meslawat ba ayun ne mayun cara ne mayun lemo suatin selawat mangat bagah tengah ni min. Contoh La ilaha illallah dengat bagah boh hati ma bagah raya maju babut supaya jid ke ulama. Allah Allah Allahu Rabbi nyak putih diberi jang raya begat akai awate raya mangat maju basikula. La ilaha illallah dengat bagah boh hati ma bagah raya hai muda sedang pedang sembahyang puja Rabbana. Tena anu sengap ke apa? Mangat dengar. Allah nam selawat saja langsung dengar ni. Salli ala Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi. Ya Nabi Allah, Ya Rasulullah. Dengan anu min. Baiklah anu, ya menyenai sampai mutimpan dengan. Hukum mangat bak mayu iron. Menyaruh nu pelih bak ayah. Ayah nu. Empai luar hai dengan kuping rokok. Bumu pom, sinyak layun kuat peti angkut. Nah saja aku pegah. Gebedah gemat dayun. Anak miak kaya lah ayun. Pahan. Kan gemeratib ke sama dia kan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ni lah. Leo dah boleh meninggal anak miak rumah tu. Kan buat kamu yang buat rawan ni. Ai mak ne muslawat ngana faedah kero ne urul do gebi syafa. Wate ne pe anu be sagai-sagai beh anu mentam putih glih ne pudip HP ngan kasidah tengun. Pulam de ayun gerau yan. Manya sabe ngan kasidah, nya menyahan patih na bubu. Manya sabe ngan kasidah. Pah mati lampu, HP bateri habis, tamayun tamratib hai patih han tengun karena hana biasa. Kakek ngan kasidah payah dam lagu kan. Tengah dayung kai jugam, kai yuna kaji pegah haba baju-baju. Mak dek hangut mayahana dek gu. Kai haju mati lampu. Mak kun ju boh guce. Bo pulagu ku kun bo gu Johnny Plu. Lagu ikaplu. Bo bo. Angat dengar ane ke betrip thap ag mayung ya semura. Jamo ube gajah an paduli di jakap lun si tompul ngan si raja han paduli di jalit lun ba api tungku haji. Han paduli gejapoh lon manya cinta kana alam jantung boh meria rasa anggur. Dengar lah ni mak ate mak cewek boh mia je boh anggur je kan ka kanjai tu ludo hana tengen mupala dekat ga maju mak hana apa kenggunyan anto di gundut nah. Kan hantenga je heboh biasa baru dengar ni. Bu. Jangan tinggalkan aku, ku mohon kepadamu. Tak sanggup diri ini hidup tanpa dirimu. Mutamah ibli ya namanya.
Palak tu mai kai puan hamlo koko sama sakoto syamsu dil birjani mupla tengok ni. Ipre India ta bodu. Bek ne pu biasa ngan kasidah mentempuk teh glih hana mayak mak. Puyai dengar lempet lam dadah. Nama zikir atau nama selawat faedah kedraw tu singa. Merempok syafa ka. Singkat. Wo basat. Saboh renda kalewat ketimang renda kedua. Pulan ben, pulen, bedah ja aju. Kebetulan dosa tok-tok yan, hana amal mu beu. Tah amal nyempan. Pah ke podo arawi mutumpo oyu. Ke malaikat. Dosa mandum ko nya yang na leana. Ban kasingen uye takli, ban takli tamohon bak malaikat ya malaikat nabi izin zaat be homja. Leyak merumpok dengan nabi. Pubur ke? Ya laki syafaah beliau. Bajak je bagah pedip. Tajak ke Nabi. Ya Rasul. Pakan kata yang Nabi. Nebantu bacut lun. Teman kata saw. Lo umat drone ya Rasul. Ai umat lun kelagian sebab umat lun hana hitam muka lagi kata. Urung dosa hitam muka mandum. Buno na umat lun yang ja muka ganyan penguh. Karena umat lun inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min asaril wudu. Umat lu ya serta loronyo dengan muka yang bersinar karena rajin wudu masa hidupnya. Menyekai wudu bermakna naik semayang. Mangkata yang ke hana maah hanjut lun tolong ke Nabi. Hana pak kebantu sebab hana amal kebaikan mubeu. Yang kekun syafaah tempelan Mesir ija bekah hanya contoh bekah ija tak cuy ija lain tak tempe yang tempe yang syafaah hati napak tempe man urung je pak gemu tempe teman sedangkan amal kebaikan hana si pulan je buno na amal kebaikan na kurang bacuk sapat getulunglah le Nabi man hana bantu ya Rasul hanjil lon tulung lelaki mah payah bawa Ro ke malaikat ketanyang. Nah kejo. Hana. Mampu ka grup ke ro ke belah deh puku yu cok bawanya wa. Hom lagi biasa yo. I tengah sabah hulia dari neraka cukup raya hulia. Ipa hulia nyan. Irung kom mi ur ganyan pahi ketemangan belum mi taluam. Irite dro hulia nyan lam neraka jahanam kudih tiga ipulia. Ka dua boh rombongan. Rombongan kele pulan ben pulen bedah ja aju. Kebetulan sama amalan gayan. Naget nabru. Pah kebuduk raunen, pah kebuduk rau ya tak tonton. Hana singet tau. Agi yang idam. Oma na singet tau. Hana angin be ngai po ne. Pani angin lauro dole. Timang. Oh maki bancaranyo lam surga hanjit datamang lam neraka pi hanjit thawat timang. Malaikat gelapor ba Allah ya Allah kiban tacok kesimpulannya. Malaikat tabi izin saat ku gobnyan tayu alake amalan bak gob beuk kadang hijau. Gebi nya berarti syafaat si pertolongan Allah rahmat Allah ketemu. Bedah tu orangnya yak minta amalan bak gob lauro tarik mangkang kampung. Tak laki amai pak gop. Pak puah. Dah malan meok je. Kepua ke? Tengah ketimang atalun sayo hana sengit saho menyang Nabi atalun mu bedo ipo kajade puta. Ilong ku tamang lapui. Bumu po murot tarik. Aweh ku deh. Hai ju bedah ja opak je pak. Ne tolong meok je. Kepua tolong amal. Pakan tengah ketimang hana sengit saho BO atadro namantang kajade surga atakah kaba kenau. Aweh boleh bakah. Abe hurang gejak hana sojo msirau. Akhirnya kahek tat bak gemita abe hujung na urang sirau mak. Tengah gebaca buku amalan raw ke. Oma amal kebaikan ubi doi po lain dosa mandum kabeh. Nyo surga hana jadi neraka ka pasti. Tengah kekli, truk de orangnya. Pak punana pakan mau kiban be lun mo kaji baca ke. Tapi be raya tak baca aku mau rayu lom de.
Kasih baca saat pua menulis hidup. Kalau untuk dosa saja-saja, amal kebaikan ubay doh po. Gekul le bapaknya, le uriak mitanya. Pak, halo tat amal kebaikan ro ne. Nyo anu ke yang ku klik menekang ku fikirnya anu ke banjara datang mau syurga. Gesor kanyan. Ana cara lain pak nabi kelun gitu deh. Mang kujuk gero nampak tah lailon. Buka. Mesti han nejuk kelun orayo. Ngan amal ubay doh po dalam syurga ro ne. Hai hana mampu cin betul lah. Hai ke nentu ate ke hoi le malaikat pah getayang kutu pua pegah walau bo. Allah nabi yu kude kadang tu wap nabi kelun rodron tamun syurga. Tinggal ke nyanyi cik. Kakak gejok ju kurang yang minta amal yang ubi doi po tak kakak gejok. Lia gejok minta mah ya baru kabeh hana le. Nyamnya ke hoi no puku pegah ayo. Gayang ke waju. Ro ke malaikat. Nyampat kana. Gepeduk ya batimbangan unun, singen unun. Gelapor ba Allah. Ya Allah kana sipulannya amal. Allah langsung getemayang bak urangnya hanak dengan malaikat. Pulan nalun ya Allah. Pane amalannya ata bak pulin jih ya Allah. Tapoh tacau. Hana ya Allah. Tapak sai. Hana sit. Ijo gerawai. Ijo ya Allah. Malaikat asyik hoi saat sipulannya yang jo amalan kecipulannya sayang. Di urungnya tengah ke hanale kali pah ke jauh. Kagak hoi. Pulan ben pulen. Kagak hoi. Nyopu pugah ke malaikatnya. Hana umpur kuat jo ke jih sayang. Kaya ke. Oh lu do kejak aju kejak kup iya ke. Truk ke malaikat, truk ke timbangan kan malaikat dan yang Allah langsung. Nya kata yang tolong sipulannya sayang. Buto ya Allah. Ipoh icok atau kata hana ya Allah. Ipak sana. Hana sit. Tajuk gerau tu. Lonjok ya Allah. Buka orangnya tajuk amalan kesimpulannya. Ikhlas puhana. Ikhlas ya Allah. Supor rida yang tak harap tajuk amalan keji. Rida ron ya Allah. Ya Allah bila lun orangnya nufonis netik lah pun neraka. Lun lenduk lah pun neraka ya Allah. Tapi drone bersenang cik lun walau lun lah pun. Tapi sebalik ji Allah bila orangnya rahmat don nabi gelun. Ne pertamang syurga tanpa amalan ada na kakujuk keji biu. Tapi hotelun tamang syurga ya Allah. Urung po syurga bersenang cik gelun. Bek lih lun tamang urung po hana senang. Lun halun tamang ya Allah. Oh mana? Ya. Berarti orangnya rida tu po kami ta? Rida don ya Allah. Baga. Malaikat cok gopnya dengan sipulannya bandua pertamang syurga. Tekepak orang yang jo amalannya. Tinggal nyopo pura-pura apa bibil lah. Gekele malaikat kajak aju boleh tak demayong. Ya ne wap ke bantu gop BO gayang-gayang dalam syurga. Teman waktu membaca sejarah masalah kiamatnya nunggu. Hana gepegah sonan urangnya. Kalau seandainya gepegah, tak pegah ju so malamnya. Yang na gecekat inan ganyan waktu masa hidupnya hantom pernah kriat, hana kikir. Asai gop kamu hi susah hana ge pajuh gero ge bantu gop. Tro urol do dongku ge tim tulung gop walau dro ge mudarat. Sifat kikir adalah sifat yang bungih Allah. Maka sagai-sagai be create tanya. Urol do menan ke sengak. Lon singkat hana payang le. Kabeh ketimang be dak pegah rombongan lain jahitan habis pegah. Le baca mun gaji kan nya kamerata you kena. Leuh ketimang ho ge ba. Bedah malaikat Jibril gecok ubina urang kali ketimang geba bak sabuh tempat. Bele ulang BO. Syafaah yang pertama merumpuk syafaah Nabi. Na dua buah syafaah tu. Wati tutu nerakanya. Gebali malaikat bak sabuh tempat suput tat meraba-raba na tempat nyoho ka. Kita yang hai ho be gabu kajak aju. Kan be lepas jak re lapui. Kajak yo nak doho. Ho geba bak sabuh tempat yang tempatnya menuju ke syurga iaitu tutuan neraka jahanam. Seputan anda tahu. Bantakalan tutuan neraka ya Allah. Siribeton taik, siribeton tajak tepat, siribeton tatren. Tutu neraka goyang lagi perahu laut. Tajam lebih tajam bak pedang hana suposinya careng bak jak mak. Truk kenan sebahagian urang lewat cukup agah. Kata mong syurga. Mono lembuh contoh be ngomong pom.
Urang ada tutu neraka lagi urang jak berjalan si. Lagak motor bagah peluang. Le amai lagi motor lagak peluang. Nyolong pegah dunia le. Singa bunga nedam aja lari. Dua ni nedam. Nekalan motor lewat. Dengan nedam cupa. Hana kutupu motor bagah tai peluang. Gejawab le urang nyan. Kijang Innova yang baru lawannya. Oh. Bagah tai peluang. Ya. Elikonya nyampu je po Fortune atawa luar Fortune atawa luar iliko Fortune nyampu je po CRV pu CRV je po cerape iliko CRV yes Ela Expander Avanza Pajero iliko nyan teroris Terios ras habis ras baru mulai nyampu jepo Chevrolet liko Chevrolet mulai lom nyampu jepo Hyundai Mando liko Hyundai Mando pujepo Vespa liko Vespa green urung wing liko urung tangan Syap urang jak ngenta menan urang berjalan atuh tutun neraka lagi nyan cit urang jak le amai age motor lagak peluang tengah tak tanya lewat urang lain hai cepo hana kudu so lewat bagatan gejawab le urang nyan ilo lonturi saya so nyan Abuya Mudawali ya Allah ulama Aceh ada mudah kan tanya-tanya boleh gok nyan taplong isot ngan pur tanya mat bukang bet hot bet lumpo nam jan tajai ro anu igop le amai bagai peluang iro nu ana mat bukang iliko Abuya Abu Adanan Bakongan Abu Ibrahim Waila tu getanyo tu min besok kanyan oh nyan gure lo na lembut batu tapi hana trip lewro ko ju ilikot tu lewat law Abu Aziz Samalanga Abu Panten Abu Usman Kota Keruang ulama cerap cerup abeh ulama yang kalambar biu age Chevrolet tapi hana rih lapu karena na capaah benoman lambat amal di nyan so pu so ko dung kui mung kampung kui mum ilikong ko imum mulai lamba imum nyan so pu so kan pak kecil anan duri ilikot pak kecil hana le menggegah heran tham tapi le kepada le nyan pu so kan awak kampung Paluh Mendung menurut amal yang kemenan tak tunggu yang lulu lewat laju lum pegah le sapa-sapa rombongan rombongan pertama yang lewat bak pintu syurga gepreh le malaikat ukut jaya meribe malaikat gepreh bak jaro malaikat na saboh mangkok lam mangkoknya nama intan mutiara wate tanyo tamang gesipre dan mengucapkan kata-kata selamat geklok sabar regam geken salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin sejahtera atas kamu mari persilahkan dan kekal dalam syurga selama-lama gecok yu ragam pun gepetamang gepeduk pat i samping bineh budiah dari anan dengar ya pakan kasih syurga abi order abi taman syurga baru tak apa hai mak mudua gecok uragam pun yang tamongan pak gepedu i samping budia dari sidro uragam merumpok budia dari nan tudum drawa 70 drawa budia dari ke sidro uragam yang kamu agam kul agak budia dari kebi urinang hana merumpok siapa hana pun kena hana sebenar boka tungku man kamu inangnya masa anak gebi siapa dungku lalau ujian dak duk dah dengar ceramah hang gebi tapi kan budia dari yang kedona yang kosu kedona dengar apa urinang
Kono ne tu tak ganteng. Idro ne kan budiadari dalam syurga. Pucin nan tepu. Pane budiadara kan haju. Kan budiadara pucin hur gepegat makna hur bahasa Arab, bahasa Tenyo ratu, raja, ketua drone. Ketua budiadari drone nyalam syurga dengan pimpin ubena budiadari yang catah lakon. Drone buat tu. Tapi dengan syarat baru jid ke ratu budiadari dalam syurga bila idunya puat boh menyena bakron jid ke ratu. Lem pegah apa baik? Pegah. Dengar apa? Ngajak ke ratu dalam syurga. Yang pertama, supaya urina ngajak ke ratu dalam syurga udip dalam dunia pun taat kelakau. Si jawab netem taat. Butai netem lon bukti baca jid lon kalan onataan lam kitab ya wakil ya wahir kepegahinan ukuran taat kelako bak suro suami tu biak ia dong gekele suami hai mai tapop segala netem pop. Oh galom taat kan. Hai mak walau hana gayu pop atas nama perintah lakau asaikan bak buat maksiat wajib patih. Tapi baya ni anak gaya apuap. Nyau ragam ya cok can. Bentuk tewo tak kun. Ai mai pu ada pegah mano. Pu man puap tiga be. Taat kelah kata bo nyanjek ke ratu dalam syurga. Yang kedua, supaya ngajek ke ratu drone dalam syurga udip dalam dunia. Be sagai-sagai tinggai sembahyang kecuali tengah wate tinggai. Karwa bo. Yang kelih ngajak keratu dalam syurga udip dalam dunia pem be sagai-sagai buka aurat lagi haba buno citup aurat beget. Yang keput supaya ngajak keratu dalam syurga udip dalam dunia la rumah tangga beraya sabar. Hai mak cukup jai pahala i rumah sambilan ne magun ne mugosok ne pertimbangan ne dengar londoan pegah. Tapi ne sabar syarat ji sagai. Nak ne dengar kah? Aku nona saboh glah ia neleng kelakau nyo pahala urinang irmo. Saboh glah ia neleng kelakau sabar lagi ne semayang sunat 1000 rakaat. Yang kejut urinang le pahala irmo tapi bener sabar ne boh mak. Pulam lakau ke wohe baru kun. Mono don ne kempon. Abang nagra nya natom ne kemanan. Nah. Anak dia lo tu. Hana kan? Singa nak kun ber. Abang nagrah. Alah hai ado ke ban be grah ra bruto thong luwa koi tangin. Pega ia bacut. Abang pe ia lom pegat, pe ia te ikupi atau kupi mik. Getho la ko kupi manteng, be kupi mik kanem nasah dum. Saboh glah ia neling kelako saban lagi semayang sunat 1000 rakaat. Wate go la ko ia le petaba yang be ne tanyang nan puo peng ni tumpang ke yang padum dumung yang maya nam lempok siapa ni ngam phak lungku ku rob no be iya na petabai le sabogla yang jalan ngajak ke ratu ni yang be wate gelake mak tak jawab hai mai kuoi blang he that kwa pegat no dua bije taling iya sabogla leng iya ka that ce ka nyampa ciri ke leng ke rawayu be ni leng ber kata bo. Yang kedua urinang gemagun di rumah pahala magun tetesan roh iaitu biar uap su'u mapui geter malaikat siro gesambut iroh ho geba iroh watene tutu neraka singah napat mumat uyunen yang ke iroh nyan mak iroh tengah magun ro makaji supaya le ro iroh watene magun nepuhu apui beraya ka masak ka nidang tu kelakau sabah piring bu yang ne hidang kelakau sabar lagi ne mesedekah ke fakir miskin siribero sabah piring bu yang gelom gelake tamahan tapi bang pep ne kiban dong kamu agam si kamu nanakai mak te pajuh bu menjanjam mu pancing padahal hana mesin mu pegah mesin
Tengah membaca sen masen. Ni jawab pada pu ka masen sebab katuha. Rajih nama sen nah. Bet ni jawab. Ne iam ro ne ngat na pahala seribe bersedekah ke orang fakir miskin. Ka pelom. Ne semurah ne dengar bu. Ne rah baca anak baca lakawan ne. Tetesan kuboh iaitu biat dari kubohnya dari tasikatnya. Saboh kuboh 10 pahala 10 dosa ke hapus. Ne cok ija ne ade. Tetesan rer iya tep. Siti tep rer iya 10 pahala 10 dosa ke hapus. Atina ade ija. Makaji watina ade ija bek ne cepat-cepat. Dari ianya len cico nilhat ayu. Malako gerling veo anatoto. Ni jawab ni sabar saya ngampun dosa aku. Nyan iya herd. Man bantarah ngam musen mak pulau otomatis musennya kan habis cepat. Nah ni hanale pala ni. Ni rah karo ni sigago. Pelam nungo gerakan ro ni rumo. Niak semampu kena puglih kama, ni puglih kaso na ada yang mangat dengar lako watege. Satu gerakan urinungnya larmo, satu taman Allah pegat lam syurga. Man gerak ro ni rumo padumna le. Ni mayun mentang dumna gerak. Kok jai mak mudah. Ka. Kemudian tetesan susu yai piam leane sitetep susu 10 dosa hapus 10 pahala ketulih 2 ton dapat susu ane dumna tu. Mana ane temu 12? Dumna kampun dosa. Nyan faedah hurinang. Kemudian mak mutua oh manyo kan tajuk pegah. Nana mi lawan dah. Nyo ka bagian atu hong. Maya halun pegah hana adab takoh hadis Nabi sebab panjang hadisnya. Tak pegah pubek yo. Pegah. Apa dah? Ane miat tok punyung saat. Hana itu pulun sendi mendem. Bila si rauri nang handa je pegah Malay ada. Pegah ayo dia je. Baik. Tapi hana adab pagi. Hana adab takoh hadis Nabi. Apa pegah ayo? Ke urinang pahala urinang. Bila si raurinang gepu senang lako malam Senin. Kan dia pun namanya pani dia bumi tu puutan. Kayaknya mendang gajit. Gepu senang lako bak malam Senin. Pahala lagi kecok pedeng gekoh takwa kafe Yahudi tengah gemu perang saja Nabi 40 ro mati Yahudi bak jaro gayan. Bila si raurinang gepu senang lako bak malam Jumaat saban pahala lagi kecok pedeng gekoh takwa kafe Yahudi 70 ro mati. 2 malam 110 pahala. Malamnya pemalam. Pemalam malayo. Malam Senin. Ya awak. Ya awak ya. Bele ada begajo babe. Anan dengo yo. Nyam pahala urina. Saboh tu mak berayuk sabar lah rumah tangga supaya ngejek keratu dalam syurga. Apa tunggu? Bila lako gem kawin saboh tu. Kakak buat. Pegawai tak ada pegawai yang wo rinang tu. Wo baksud taat ke suami, baik tinggal semayang, jaga aurat dan sabarlah rumah tangga apa yang nepu buat. Nyan dron kan tempu buat pun macam nyan lam syurga jut keratu budia dari drone ketua, budia dari ajudan drone yang hak suami ni. Ka nyan sabar ronde kelewat. Ronde kedua 3 itu tu. Ronde kedua kena hang kejut. Apa ruah belah kasih boleh. Tapi syurga kalau nak rumah damang leboh rombongan ada wabah rombongan dia. Tak pegah apa babi baik. Pegah babi ke dia. Kibau ragam. Pegah babi putatuk. Top. Hana dia dah dengar pegah babi. Rombongan kedua wate kena dutu neraka hang kejut sepot truk malaikat Jibril. Hai. Kai ju kai go bai. Jibril. Awak angkai ule uyu berhut. Jadi kamu tengah mau fikir jalan cara oh baik menang. Jamun berojih natom pernah katamong dalam masjid. Kepa Jibril? Menyenak katamong ino lun hoi masjidnya ngai ijak kuno. Ngai ipu gata ipu lepah tutut among syurga. Nak katamong? Hai, ku tamang sering tapi ku ato
Oh nak yang tu elon. Kat semayang Jumaat, now masjid. Nah Jibril, masjid dah. Tak jawab you masjid rawat tu. Punan masjidnya Pulan bin Pulin ni bah. Pulan bin Pulin. Pandai Pulan bin Pulin masjid. Pulan, masjid Pulan masjid. Menyena jino kalun hoi. Hai masjid Pulan yang tinggal di Kampung Pulin misalnya. Isuun le masjid. Hadir malaikat kuno saat. Oh, ipa masjid pahatu le tutu itu. Jibril, ya, nehoilun betul. Kepa ne, ya ne. Ramai tak tahu umat Muhammad hang kerja tutu. Mang kepa lun asikalan soso yang tamang bakro ne broji. Iu le masjid roro. Nah, tamang Jibril. Kibai tamang watina te kameng. Ika mandi duanya muka te kameng mandu. Awak baju te kameng mandu. Man tatem tulung. Tem Jibril. Ada nama umat Muhammad itamang bat tempat lun hana di ibadat. Cuma numpang lewat sagai. Ibi salim mati tamang. Ipu mulia lun. Assalamualaikum ya ahlal masjid. Pintunya itamang, pintu belah je itu biar tetap si kubi syafaat kutulung orangnya. Getanya oleh Jibril. Man moden-moden nyan tamang sawa. Tukang Jibril. Hai tukang pajak ketemu ibadat ini. Kalau tulak-tulak gerek kerau. Tapi nak gebi salim ada ketamang nyo haya tukang. Tehah pintu masjid tamang bandu muru dalam tamang. Na sebahagian hana lepas tamang pintu handa ge. Padahal ke mata kat tehah tapi hanja ke tamang. Gop kau dalam. Hai. Horak ke tamang. Ike pintu tehah tapi handa ku. Oh ho merah ku handa ku tolong le. Iro kau dalam. Sehingga masjid kai berangkat payah tahu masjid. Lun katinggai kapreh. Suut masjid maaf bangan saya ongkos. Tinggal dan yang pakan semasa udip idunya pintu masjid sering tehah tapi hantam pernah tadamong. Berarti syafaat masjid kalewat. Rombongan kale tak boleh. Tengah gengenyan geek baca-baca tutu neraka, reut melayang-layang karena tajam tak tutu. Tengah melayang-layang reut Allah gehoi Jibril. Si setak saat awak reut sanyoyan. Kepa ya Allah? Tak citanya sega natam pernah hidup dengan ulama menyahana tatanya sega nasapak rumah dengan ulama menyahana tatanya nama jih nasama lagi ulama nama ulama menyahana tatanya lom na cinta ke ulama waktu masa hidupnya menyana tabungkuh mandum petengah tamang syurga syafaat ulama tengah melayang-layang lama pui truk Jibril hai nyoka jawab berjujur mandum bah gad awak kata jamun waktu udip hidupnya natam pernah kaduk dengan ulama. Oma hana Jibril yang nak kan foto katnya rumah dum. Hana aku tanya yang foto. Kaduk kabut mekekeng ulama na. Hana Jibril kapalau. Bukan menya hana kaduk dengan ulama, gampung kata, rumah kata, na toto dengan rumah ulama. Nyan piahana, pak cik kampung ke? Igli di. Oh. Menya hana to rumah nama kata, na sama lagi nama ulama. Hana si sonan ke baygon nan ke buka sabah tu menyamanya hana kakak hanjil lon tulung wate udip idonya berjih na kacinta ulama wate na ulama la gampung na tungku na kasayang ke tungkunyan oh mansang hana si kapalonyo kiban cara tatulung buka sabah tu menyahana kasayang kacinta ke ulama na kacinta ke urang yang cinta ulama umanya na pajan orangnya tinggal lon hotel lonjak bajalan lewat ne miat siroi pakai tah pakai peci roh lon tanyang hamjan lu ya buat abu pan sama langan mele ne yang ko moto cok ne oh berarti lagi yang cara cinta nyo kesau keji na ko jo kan beri kan. Nah malaikat merebia kejuk laki balik warbe tengah haji upi wah. Menyamanan gerahop mendum urang yang bantu ulama yang cinta ulama lewat gop. Gerahop yang syafaat ulama ke petengah le malaikat gebai holam syurga syafaat ulama. Sabah tu syafaat nabi geter lapu nyo kena le baru tak baca doa tak awoi no. Yang re lama pun neraka takalan sagor di siraurum pale ba ule ge pum pap bertu pesalah hidupnya urang hantam pernah sujud tak erat di siraurum gesak lam penjara ketat
Hanjik balik mono hanjik balik medih limpen kala di ngebat tubuh. I pajuh haso i peik racun selama 40 tahun. Salah hidupnya perte urang sok bajai ketat arat padat bulat karena gesering gepe ketat draw gesaklah le Allah lam penjara ketat. Takalan sagorodi sira urang ilhep li binatang buas. Ike rimung radikot serigala rodno singa, rodno serigala binatang buas yang lain. Ipniak tubuh hirupah. Pesalah hidupnya orang yang mendendam-dendam hantam pernah ged karena sering tak dimpaki binatang lam neraka gara-gara tubuh betayung. Tak eram sagor de sidra urang mak muntuah dengan gepeih hati hapun neraka gosoan aterung ram duruh haso duruh tulung salah hidupnya perte orang yang pekli ani yatim. Takalan sagora de sidra urang gikat jaro ngerantai apu neraka dan kaki. Kemudian gepehah babah dengan cawi apu neraka. Geple racun ulai hitam lam babah. Pesalah hidupnya perte urang mabuk minuman keras miap sabea dan ganja. Takalan sagora de sidra urang ilit libaji apu neraka. Tengah hilit tapluang getanyo hil lam saboh jurang yang muduro-duro. Sehingga bagian neraka lepas tasuk, lekang kulit, lekang aso, lekang tulung duruh. Salah hidupnya perti anak durhaka kemakayah. Singkat dek panjang tak apagah. Tak jai orang lapui meklik-klik mehohoi Allah. Allahu Akbar no tolong kamu ya Tuhan. Sagora dih Nabi hoi. Muhammad ya Rasulullah netulong bebagah kamu dalam apui neraka ngan apui cuka marayahu nepejele Allah kamu lam apoh apa sampai dalam gesiksa Maulana ya Rasulullah. Deh sunyan ba malaikat Jibril. Giak ku dengar pat su umat Muhammad. Umat Muhammad hei Nabi. Gekotok pintu neraka. Gebuka le malik zaman dia. Urang lapui bau kalon pintu gerbang kadang sono-sono pelung. Oi, pintu ka kebahah ka peluang. Pah truk pa pintu gahadang le malik zaman dia. Hau menjak. Hai hana kira main dah. Main ho. Hai ku dengar ku pintu kata belum kena tak. Yang ke buat. Kahan tajik jawab, lam han tajik jawab gecok cambuk le malaikat cambuk dari apa gena sepat Jibril yang ken. Zabaniah bele bahlun tayang. Gatanyo supaya umat Jibril netolong kamu Jibril kamu nyo umat Nabi Muhammad karena Jibril wati ketimang amalan wati alake bantuan ba Nabi anak gebi apa karena yai ut le uliga yang ke kamu yo ne pega sahabat Nabi Nabi pertolongan sa aku kamu hai mutuli wati kagrah gebi cairan perak wati kadek mu pajuh bosakum menjanjan wati melake ujian kan ujian ada tapi hulai iruat kamu tap tup putuh tubuh ne pega Jibril sampaikan salam kami ba Nabi Muhammad. Ya Allah gata umat Muhammad. Ya Jibril geklik malaikat Jibril gepo yulam syurga. Gehai Nabi tengah geduk dengan para sahabat. Muhammad gepaling Nabi. Jibril rakalon Muhammad. Na orang kirim salam ke gata Muhammad. Pak Jibril. Ide lapui. Be macam-macam Jibril. Umat lun hanali lapui kali lun tulung kena bat timbangan orang. Muhammad be tak pegahana. Awak gampung palu sikha gampung tu lapui. Marame kau mendong. Ramai ke gehoi ron ni nak tolong siat. Mekak Nabi waktu kedengar natanya gesujud hadapan Allah gejak dengan malaikat Jibril. Pah ke paha pintu api neraka payah weh mandu mati Nabi tamang. Pah ke beluh Nabi ibu dah hapui. Kepena atelun apui hoi. Apui neraka. Nabi kesetat hanang keturi kabi hangoh. Pak cik keturi
Itu biar cahaya iman bacut bado tu. Yang kehenyan yang sisa untuk geduri li Nabi. Ibu dah cahaya bado tu cahaya iman. Habis getut baru ibu dah cahayanya. Oh nyo malung kecok ke pedengah ke pedengah ke pedengah. Teruk pintu neraka ke kelele malik zaman dia. Bele. Gecok sabah stempel mutulis bak stempelnya aituku minan nar orang yang dibebaskan dari api neraka. Gecap tu bado. Pap. Weh. Deng. Pap. Weh. Nah langkawan ya aweh haju bek malik ke dalam syurga. Gedepu malaikat. Oi, balik karena stempel. Golok balik. Aweh tak weh. Pap weh. Habis kecap tap stempel mutulis bak dah urang ge bebas bak apui neraka. Hok geba le malaikat le Jibril me ngan Nabi tanyo. Geba bak sabah kulam yang bernama kulam hayah. Tanyo keun mon hayati. Mana wate? Wate tamano lam kulam hayahnya putih gleh hana payah uut. Gleh hitam mandum teman yang hitam gleh yang kecap stempel ya. Gop kabeh tengah na urang ya uuk yang geroh na gleh-gleh. Gerabek malai ya gende ya uuk le. Ikelengan. Hai limpam atak kagecam hang gleh tengah ko de. Baru tengah. Lihat tak tengah ho geba. Gepa doa-doa malaikat berbentuk tecim. Kuprak-kuprak sayap itu biar minyak wangi dari sayap-sayap malaikat red ada katanya mau wangi. Gepusuk baje ke sidra urang yang gebale malaikat 70 lapis pakaian sutra syurga yang katanya keun pakaian sundusen. Sidra urang 70 lapis. Pah tatamong tanik tamong syurga awak-awai tamong. Oi, awak baru katru. Itanya katedang ka malai ade. Ikul awak syurga bantro. Butoi tunggu kamu termasuk kloter kena liu. Tilak cok tiket jamun. Pak mereka liana dedu. Beladi. Malaysia. Pak ni Malaysia lah neraka hai. Oh, kau kira Malaysia. Jadi kali apa kali. Idron ni jamun nan tepat salahnya ikul awak syurga. Nan tepat salah. Yang kenyan pak le salah kamu. Kenalun ja urumuh drone boleh rajab. Nya. Kenalun pegah nyo bang boleh rajab. Ne puasa sunat ngampun tubuh. Nan pebut. Omah hana ya. Alai tamang bulan Syakban lunjak bang untuk malam nak semayang tasbih ngampun dosa hati nan bubut. Omah iya kan dosa hati nadum. Alian bulan Ramadan nak tingat lu inta insakiyah lungkeun adun. Singa puasa uron puasa malam na tarawih ngampun dosanya wong nan bubut. Omahnya piana memang waktu ku udron dalam bulan puasa taat ijakrung tapi ni pakai kupiah bid periksa dumpuana lang kupiah. Ia kopi timpan balon. Teruk bak ade kak nah ngade kak lah na lai jakrung. Nanduri ade le. Umur du nejan. Bau le tu kan le tha. Ade kak nah kak ti kan li kak tun kan abun musaho mandum ade de. Angkaju umur du galak de tajak kak umur du kabih made mandum. Maksud lun mekat mekat kuih ade. Yang kenyan jamun hana ne pubuat ron hana glih tubuh ne hana glih hati ne hana glih nyawang maka kana duk lapu yang kenyan bu tamang yo deh hantajud ubiraya bakdo mutulih malay ade nabi ke kalan tanyo hana tamang-tamang malay ke tepu stempel ke mohon ya Allah ne pegadah ke stempel yang na bakdo matlun lam sigra gadah tamang syurga bi odu nya lam syurga. Sidro lako bah ke tamang syurga. Wate menumpok ngom perumoh kahanan itu geturi. Hai mak. Idron ni wate ni lako hanan turi li. Kamu menturi idron ni sebab kamu agam le berubah. Idron ni tengah ni teranjang lagi yo 500 ton kan ni preh lako na totro. Idron ni tamang awai gara-gara puat macam buno kan. Kan hari yo teranjang. Hana pina-pina hari yo tapi ni ubah pintu gerbang. Pah tro lako geturi idron ni. Irona hanan duri lakon sebab kamu bah mese hana jenggutan sabar riwayat tanyo lagi nabi patah mayang pokok ji bedahi gehoi tanyo Fatimah sam tapale sadron hoi gop lonyo suami kata macam-macam suami lon kalagayan hidupnya suami lon ukurai hidupnya ganteng berjih ngan tembok lagak tembok nyola gak tak ko yang kan suami lun Fatimah lun suami gata kon
menyadran suami lontah bukti hai pe bukti anak tanya kan 12 amanya nya sasonan anak pun pulan anak kedua pulin anak kele pulinan kabeh gato karak yakin ke nya tapi lo hana yakin sebab nan nyan na lagi nan anak gop je kadang gop ro nak kelakon hai Fatimah na tengok ke bukti sabot apa na tengok broji hati tak baju lincah bateli kena rubah Honda tutung kena pot baki hai ka oh bang mae yo gu pluang bagah-bagah di ranjang gegiak lakon ana boleh-boleh bang alah ai bang cukup trip ka ko na hina natih ranjang ana truk kwa ku miss call ro na angkat pale ro na trip than ana nuwa alah hado be kata mayang le anak ku doh maziru dapat ki uleu yu gede nyolah na tengok anu tanya ho le ho lam neraka pi hantam pernah merempok di lam surga hana ilun pajang ku demung ja jur bang adu ku ku prehron bojak tak sedek de kepegah lang kitab tambuh laga pilin uro senen ubina mang ya sedek anu pak surga teh tingai uro Selasa ubina anu ya sedek surga teh mak ketingai ngayah uro Rabu lam surga urang kunjung mengunjung lagi uro raya kana jak mujak silaturahmi nya uro Rabu uro Hameh ubina Nabi mandum ubina umat jak kunjung Nabi tanya uro Jumaat yang khusus mandum buh Nabi buh hamba jak kunjung Allah uro Sabtu ubina guru jak kunjung murid oh awai murid ile uro Sabtu jak kunjung guru berarti jak kalian surga gure oh gure no tinggal ino luah tak surga gure luah mana duri kah long gure gure yang ke long gure luah surga kah berji hati kabul Lampung kalau yang ke alhamdulillah gure ura minggu bena gure atau murid dan surga dah manda surga murid oh ino yang kipahangan igisa kono kata woi giseu ke menurut menalah kebalah menurut amalan dega tapi lan surga hana ke Bandung god singkat biode akhirnya urang dalam surga gibi makanan pu yang galak tak bajuh la maqtuah wala mamnuah boh kai wati tapot ham putuh-putuh dai tibi lain leuh pat toe hana toe dalam surga hana wisi dalam surga wati kena toh toh i nyan itibik ke iruh bente ya tanya mbak malaikat malaikat numpang nanya toiletnya mana hana wisi dalam surga asai ka pernah kun ka le makanan dalam tubuh kai tibik ke iruh be wangi luar biasa iruh dalam surga bedang iruh hidungnya pelem iruh kamu agam nyan yu giti menyemu pahah ke kipangin mudira be kena mu memen hidung ni watene malam kan behnya je kan sampai ke kelila ko apakah mu memen hidung kamli muno ne jauh hana kutupat be tikuh mati bang padahal be giti lah kau dalam surga wangi be alean lako tanyo yang bantamangnya gebi budaya dari 70 ro lagak budaya dari seandainya getren kuno donya penguh muka budaya dari cahaya matauro gade ia babah budaya dari yang gejuk kelako yang bantamangnya geredah udonya ulaut poh mameh ilaut dan wangi ilaut ia babah budaya dari hansa lagi babah perumoh tanyo boleh nuhat malam yang tahu menyekat tengun bingkeng-bingkeng dari buka pintu sam buka poh cok mukemat baik dong op nama lako 3 minggu rumah sakit meracun nantapan bokaile maksud kena pegah tamang syurga nyan kehinan baru tanikmati syurga yang sangat luar biasa selama-lama haji dan hana liwa udonya karena malam kajula kesimpulan BU sagai hana panyang pe bila tanik raih syurganya sabo hayat Allah wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin bersegeralah hai manusia untuk menuju keampunan Tuhanmu bila dosa-dosa kabeh ku pampun gata berhak ku putamang lam syurga yang syurga hai manusia kalau ku pegat jamun seluah langit dan bumi syurga nyan hai manusia khusus kujuk kurang yang bertakwa nyan kesimpulan pun bila tak ingin syurga bertamang udip idunya beglih dosa dan beje ketakwa kesimpulan kedua
bila perle tanah merumpok syafaah Nabi dengan cara pertama bila nak kemudahan waktu tun maulid lagi yang rupa tak kanuri ke Nabi, oh hana mampu kanurilah mendua kulah kani yatim piatu misalnya, atau hana mampu sid muslawat mak, atau betul-betul hana mampu secara lain pudip syariat Nabi dah benar dah semayang berdatim jak ber na kemudahan datim sedekah nyan bandum getanyo salah saboh cinta ke Rasulullah lewat tapudip syariat. InsyaAllah syafaah tengah hatakan gebi di padang masyar. Lih menumpuk syafaah hinan, bu menumpuk lam syafaah hati daik tutu syafaah ulama dan syafaah masjid. InsyaAllah tamang lam syurga. Terima kasih kepada kaum mak, kaum ayah, abang ado dan gure mandum yang kan simak bacut nasihat. Mudah-mudahan na manfaat. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.